CCTV Lone Rashapi daka Frank Motors Kajaka dekali ka Thymmai jong Tata Motors Halatgor ni Shillong ringkat bakanet foodish Ordar mapi nginwan ramani hakir dobyeng jompi Ka Elaka Shangpung bat ke Elaka Nartiang minta kila yo Dolloi Thymmai hadin baki bor jong ka Jantia Hills Autonomous District Council kila dapat penlong ya ke election jet Dolloi. Ha Shangpung Elaka uma chanki langbang ula job ha ke election da ka bayo san hajar san spa henru vote uda ai lat mi sungo ubawan ba ar ula yo ar hajar hanyo spa ar vote uhar sing papang shispa khandai fusau vote bat ki vote balasha kentat pan kidon ar spa ar vote kadba ha ke Elaka Nartiang pat usalong lamare ula job ya ke election da ka ba uyo lai hajar shispa pra vote ujemio dakhar ubawan ba ar uyo ar hajar sauspa live vote u help me dhar uyo live vote but shispa pra vote pat ki vote basha kentat. Numbers of electors who exercise their vote 8,640 members. Percentage of voting is 81.46%. Shri Charki Langbang candidate with symbol of rising sun secured 5,506 votes. Shri Daelak Misungo candidate with symbol of ladder secured 2,720 votes. Shri Harai Singh Pakang, candidate with symbol of star, secured 194 votes. Invalid votes 220 numbers. I hereby declare Shri Chanki Langbang, who secured the highest number of votes polled, the successful candidate to the Dolloi of Shangpung, Elaka, with effect from the date that the standard will be issued to him by the Executive Committee, Giant Hills Autonomous District Council. Returning officer election to the office of Dolloi, Giant Hills Autonomous District Council. Nukong chap ai kubleo miem rinye bulang ran ang bunok thau jing lam nurti o do sotro yong disbar arja khanro de sajet ko acting Dolloi yong Elaka Shangpung do ne singi mang ar play direct yong snem arja ar play ar da sajet ko Dolloi purang Elaka Shangpung jing thang jing anu de mal do chuan lap si do ngo jit nga de bia nga kure epidemia jit nga ga brom khang nga kure dang pide brom katenong rim nga kwa wa khon Elaka nga ang bajing em yonga yo jingir ku kam ang sumbolo nga to usingi kasingim em nya suliang ga ai gajing chikri iwro em haperthai ngal ko pa Dolloi ang Elaka Shangpung ying nong rimbo ai jingir ku ang bajing man Dolloi nga yo jingir ku kon Elaka nga VPB uskam hok khanda chi maki lem gi chikam stro la yo uskam gi kam ang nei por nga mem kwa to lok pidu si hi hendre nga kwa to lok chirta ai wang jing ban Dolloi nga yo kra lang nei por hamtam tibi pling thai khana so khanda chi Ewa kajing kret lang yong pi VPB uman ga kajing ang no yong a job te ngadi te hi wa nei singi kajing job yong a mang kajing job yong pi VPB ikon Elaka nga tam nga kamla sewa sana nga mie kular yi le ji to kau Dolloi pura Elaka Shangpung ndai nga khmat tam kwa ule to kham tam tepi uput yong Elaka ng VPB man baik man skam do pura khmat tam kam nga kulara to yo put Elaka skam khanang VPB Elaka i skam hok nong reme hajo po la yiwa ki he usin ya uti ngate to hikai ki kam jit ki ngade miya kalau hikai ki ukre ri jing miya kate to thong yonga ka jing angno nga soprang kechwa kate to luti nga lo Nartiang Elaka. I, Shri Hadmil Lengdokiri, returning officer of the election to the office of Dolloi of Nartiang Elaka, in exercise of the powers conferred upon me
under Rule 71 of the Giant Hills Autonomous District, election to the office of Dolloi Rules 2019, hereby declare the election of Dolloi as follows. Total number of electors in the Elaka, 7,196 numbers. Number of electors who exercise their votes, 5,946 numbers. Percentage of voting is 82.63%. Shri Help Midhar, candidate with symbol of Dow, secured 36 votes. Shri Jomiyu Dakar, candidate with symbol of Skill, secured 2,403 votes. Shri Lebanki Dakar, candidate with symbol of Lada, secured 141 votes. Shri Salong Lamre, candidate with symbol of Rising Sun, secured 3,180 votes. Invalid votes, 186 numbers. I hereby declare Shri Salong Lamre, who secured the highest number of votes polled, the successful candidate to the Dolloi of Nartiang Elaka, with effect from the date that the Senate will be issued to him by the Executive Committee, Giant Hills Autonomous District Council. Sau makin berat, sikit mana nega mungkin berbahagia dengan ofisar, dengan Executive Council, lebih pelak ini por, wah pelak ini por, wah upah dengan legan Nartiang, sikit ini lepas ini kurang bahaya kama, Executive Council kama terangka, bila kurang bini bahaya, ujung saya yang Elaka. Man korok man di kon giriot man buat yang lang salang man di boduk konsepet kelang li upaya seli yaki uki bawang man te nanti man borok gelok pinjor UM apa Elaka upaya seli yaki kamal hingga kali robot kali ukin hak mai pi cukri hak mai pi kaman mesin sampai ma kita kan nama soal wan cium kesan sikit kila kawan kunya kena berom kalau buat ini kita cuma sedikit dia ini moyang ini kami terhod buat untuk Elaka kon waduk ini konsep kita ramai upaya sendiri ini buat yang untuk Elaka buat ketemu luk buat Elaka penyem penyap besar yang ketika Elaka di kon geriot mangi koro jupar mangi kan buat kita hai sai nang buat kita Pura putih, dia dok biang, dia kon kita yang harap yang semua kata, kita kemudian boleh kita kenten kerja, kuble sibun.